Bok ljudi, dobrodošli u još jedan moj video. U današnjem videu ću vam pokazati novi EOD Suit update koji je došao prije par dana. Idemo krenuti i u ovom videu ćete vidjeti sve što je izašlo u ovom updateu. Dobro, prvo ćemo početi sa novim limited helikopterom koji vam košta 1199 robuxi, ali ako ste napravili Black Canopy operaciju, to vam je, ako sada idemo pod Pilot i scrollamo skroz dolje, to vam je RAH 66 Comanche zadatak i ako ste taj zadatak riješili, dobit ćete popust od 200 robuxa, pa će vam koštati 999. To vam je novi mitik RAH 66 Comanche Hunter. Idemo u indeks i pogledamo, sad sam zgubil, gdje? Evo tu, i sad pogledamo, vrijedi vam 3,3 tisuće medalja, što nije tako loše, ali sada ćemo vidjeti da li vrijedi kupiti ili da li je samo loša kopija od helikoptera. Dobro, ima vam 700 životnih bodova, to je 50 više nego na Comancheu, i spor je 25 put je sporije. Ima pušku, 8 air-to-air raketa, što je duplo od Comanchea, 16 raketa, ovo ima 8, zato sam ima flares i air radar, a Comanche ima stealth mode i 2 air-to-ground rakete. Košta istu stvar, ali evo, po mom mišljenju nije ovak dosta vrijedno kupiti, jer ima više raketa, ima više ovih air-to-air misala, nema stealth mode, znači praktički kopirali su helikoptera, stavili su šeširića gore, promijenili su boju i maknuli par stvari, dodali neke stvari i novi limited. Znači, po mom mišljenju baš ne vrijedi kupiti, ali to vi odlučite. Meni baš nije vrijedno kupiti, ali sada ćemo pogledati nove dvije stvari koje su dodali. Samo sekundu. Evo nas u bunkeru, pri Spec Ops dijelu, to je sobe od bunkera. Ok, dodali su novi EOD Suit i APS Underwater Rifle. Znači, za Underwater Rifle trebate potrošiti 60 dijelova na sponanja submarinova, znači podmornica. Za EOD Suit trebate držati capture point za 1500 sekundi i dobiti 400 kilova sa eksplozivnim stvarima. Pod to vam se računa naravno granate, grenade launcher, i to je mislim da sve što vam se računa. Ja sam probao s prijateljem malo, eksplozivni meci vam ne rade, rakete vam ne rade. Možete vi probati. Znači, taj EOD Suit vas dosta dobro štiti od bomba i to. Dava vam dosta životnih bodova, ali zato malo sporije hodate. Sada ćemo da isprobamo APS Underwater Rifle. Vidimo se odmah. Evo nas ljudi pri Gun Customization stolu. Tu nam je APS Underwater Rifle. Možete staviti supresor ako imate 25 shotova s ovime. Naravno možete bilo koji camo staviti isto gore. Radi vam 27,9 štete, supresorom isto to. Kako vidite, range sa supresorom se uvijek smanjuje na 7200, ovak je 8000. Fire rate je 600, accuracy 90,2%, recoil high, znači H recoil je 10, a V recoil je 15.
range, kako sam već rekao, je 8000. To tako vam gleda APS Underwater Rifle. I sada ćemo ga vani isprobati. Evo nas sada vani i idemo isprobati APS Underwater Rifle, da li stvarno radi pod vodi. U redu, znači kao prvo vani na štitu ne radi baš toliko puno štete, 1,8 m štete. I ljudi, moji dragi, prvi put da možemo jednu pušku u War Tycoonu koristiti pod vodom. Ako čujete sound, sad ću biti malo tiho kaj budete čuli kak zvuči dok pucate ispod vode. Ako ste čuli ste, ako niste čuli, pauzirajte video, scrollajte malo natrag i slušajte dobro jer to je stvarno smiješni zvuk. I to je sve što su novom AO Suit updateu dodali. Nadam se da vam se svidio video, ako ćete više takvih videa vidjeti. Bila bi jako velika podrška ako stavite lajkove i ako hoćete vidjeti nekaj drugo da napravim video, samo mi napišite v komentare i vidjet ćete u sljedećem videu. Vidimo se u sljedećem videu, ljudi. Bok!